One day benisedorobheni ngithi ngiyocoshacosha izinto zakudliwa, ngisajamile ngifole ilayini. Phambi kwami bekunemunye igugu phecelezi isarukazi. Azange ngayijabulela indlela leyo kuhlafunya ngayo itshapisi. That day benilambe kakhulu, ngisajamele emalayini ngavula ibanana phakathi esitolo. Imistake le ngakuyenza ngathi maniceda ukudla ngarahla icembe lebanana phansi. Ugogo loya bekagcoke igumbafaya igumgedlela, angakukhaba ujike esibhedlela. You can't afford it. Kubhala baneyimendlela iyadura ngoma 700 trillion. Lo gogo lo bekathenge izinto eziningi ezigcwele imantshi aphusha itrori. Inkinga yaqara, lo gogo loya wanyathela icembe lebanana washerela waze wayophuma ngomnyango wasesitolo. And usherela netroli enokudla ekugcwele. Wakhala ama-alarm, wakhala izimpempe, ama-security afuna kumgijimisa. Ngathi wo ngawavimba, ngathi bhuti ma-security please ngilalele. Lo gogo lo uhamba nami, igama lakhe uPutsununu.